Turn around and I feel love. Oh baby, and I give you affection. Yeah. No. Iyaba byashobokaga. Ngo birangire nkwegukanye. Ari hano nge nzakora na t-shirt nyandikeho iwacu. Ko ndahakunda man. Ngo imisozi ya Rubona yatereye. Ya ibintu bifite n'umugani. Bifite n'umugani kuntu uterera Rubona ngo hari ibintu ubona nyine. Yego. Yeah. I didn't mean to end the laugh, I no was the right. I can give a sleep and not get a little for mind. I need to get off this before I went behind. But will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we are 17. Oh, and baby, my heart could stifle us 123. And yes, ndagusuje kandi ngo ikaze wahisemo gukurikira The Next Media TV. Ngushimira wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe ukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa ibyo tubagezaho bijye bageraho gatanu kuri kagenzi kako. Uyu munsi nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'abantu turi kumwe n'abakapu bameze fresh, turi kumwe n'umupatoro nimbariki. Ariko bagiye kubanza batwibwire mu buryo bwabo ubundi dutangire ikiganiro tuganire, batuganirize batubwire ngo ni bantu ki twagiye. Yo, thank you. Urukundo we wokabaho we ndabizi ko unyumva. Hino tuganire, ese wabaye iki ko wakonje cyane, dore usigaye uri mubi, abakwiringiye warabatengushye, udore n'ugihuse abantu usigaye wihuriza umuntu n'ibintu. Usigaye korana n'abaherwe gusa. Kandi nabo mbona batakuramana, ndagushinja kurengera ntacyo utinya nawe uba. Ndagushinja gukonja no guteshuka ku nshingano. Yes. Mwamuretse gatoya baraza kutwishyura. Banyarwandakazi, inshuti za The Next Media, mwabyumvise abantu twakiriye nonaha. Bagiye kubanza batwibwira amazina. Salama bro. Yo, poel. Bimeze bite? Fresh cyane. Banzu bibwira abantu badukurikira kuri The Next Media, amazina yawe witwa nde? Nitwa Agaba Pierre Maurice, ariko nkunda Agaba nyine cyane tu. Ubundi nitwa Agaba, umuririmbyi. Agaba Pierre Maurice. Ndi kumwe n'umukapo noneho
he's good, you know. ni nawe natwibwire ngo iki bimeze bite. WhatsApp nitwa Nshimiyimana ariko bakunda kunyita OG, so ubwo nitwa OG Nshimiyimana, ndi umucuranzi wa guitar acoustic na guitar electric. Yeah. Yes. Buretse gato shyiraho mikoro hafi aho ngaho tubanze tubyumve noneho. Shyiraho twumve tubanze tukumve. Batema kantu. Hano bazi ibintu bya gitari mwabyiyumviye mwamwumvise kumurya aramwita OG Mr. String yeah. Mr. String OG Ugabe numvise ubundi umucuranzi wa gitari witwa iryo zina bro OG ubundi abantu bacuranzi wa gitari narinzi ko bitwa bantuza inde ya mazina y'abantu yakera no kuko urumva gitari mani ngo bundi ngo ni igikoresho cy'abantu bakuru. Bimeze bite rero? Fresh tumeze neza. Agaba bimeze bite? Meze sawa cyane. Ni gute wakibwira abanyarwanda badukurikiye? Agaba ni muntu ki? Agaba ni umusore, ubu ni umusore. Ni umusore ufite imyaka Ndinasingo none. Ufite tiyere kwa ritambutse. Yo yanaye nshaka ariko manze nshaka amafaranga. Wakinu. Yo Agaba tumusoro usanzwe cyane. Unakunda kuba nyine umuntu usanzwe tu. Ndaririmba ni ibintu nkunda ndanabikora urebye. Ntago ari cyane ariko ndabikora tu. Kuko ikintu ukunda nawe urabizi kikwirukamo. Nisanga ndi kuririmba. Nasoje kwiga umwaka ushize nize electronic and telecommunication muri kaminuza, nabisoje umwaka ushize. Ubu ngubu ntago ndi umushomeri, nta nubwo mfite akazi. Uvuze ngo ntago uri umushomeri nta nubwo ufite akazi. Muri macuri kibura oya. Tubaye tutari ntafite mikoro. Navuga ngo uri kibura buryo. Ubaye uri ku ruhande ko nago mbivuze ibintu urabivuze n'ukuri kuko iyo mic iracanye se n'ukuri pe nta kazi mfite ariko ntabwo ndi umushomeri gusa nyine ntabwo nkunda kuvuga ko nta kazi mfite kuko iyo umuntu hari igihe umuntu aba akora ibintu biri casual works nyine imirimo isanzwe tu ntabwo navuga ko ni gute se ubundi ubi Kigali nta kazi wagiye guhinga mu cyaro ako ntabwo naburaye ikindi umuntu yamenyaho uziko no kuba Kigali bwabyo ari akazi. Wowe urabizi ubwo ako kazi ndagafite ntabwo uri umushomeri rero. Ikindi umuntu yamenyaho uretse kuba nkunda music cyane jya numva n'indirimbo nkarira. Ukarira? Nihe yakurishije mwana? Nyivuge nihe ndirimbo yakurishije wumvise ukarira? Indirimbo yitwa Cars Outside ya James Arthur n'umwongereza w'umuririmbyi w'umwongereza n'umwanditsi byose. Narayumvise ndarira. Urizwa n'iki se byagenze bite habaye iki? Akenshi umuntu ntago umuntu arira kuko afite agahinda. Umuntu arira kuko afite agahinda cyangwa yishimye cyane. Rero nanjye hari igihe njya numva indirimbo nkarira nyine ariko biba nta muntu turi kumwe no. Kandi ntabwo ndira nyine bya bindi bya cyane. Ni kwa kundi nyine wumva warize mu mutima. Nukuri. N'urwo rwego nkundamo umuziki ikindi nta bindi birenze umuntu yamenyaho. Nta bindi bintu birenze. Ikindi ahubwo wambaza. Nari nakubajije ngo umuntu ushaka yakumenya gute? Nabibwiye ndumva bibaye. Uko nguko. Nukuri. Uvukira he uvuka he? Mu rugo ni mu karere ka Ruhango. Niho mvuka. Mu Ruhango, karere ka Ruhango ni kanini mwana. Se nkubwire kare. Ntongwe? Oya. Ruhango mu mujyi? No, bwera mana urayizi. Gitwe? No, hafu ukuntu. Haba ari mu cyaro mani nago ari quartier ya danje. Rubona se? Yes we n'umuntu w'iwacu ase. Ahandi. Uretse gato. Ari Nesano yaririmbye. None se uruwa yewe ndo.
ni ibi rero byo kuganira n'umuntu utabanje kumubaza ahantu aturuka wasanga ari garafurere from another mother. Ni brother from another mother. None se wambwiye ubundi mu rugo ni njyewe ngiye kukubaza. I'm sorry kuko ari njye uri kuri interview. Nazanye kubaza gusa hano ndi kubaza ariko nanjye mu rugo ni mu ruhango bro. Turavugana nyuma twitonze. Njye mu rugo ni mu ruhango. Ewe gawe hafi y'iwanyu hariya rwose. Mani biha umugisha turavugana. Ntago ari kure. Utazajya ubone nk'ari abantu bagera i Kigali bakihakana iwabo iwacu. Aya iwacu ni ari hano ngiye nzakora na t-shirt nyandikeho iwacu. Ko ndahakunda mani. Ngo imisozi ya Rubona yatereye. Ya bintu bifite n'umugani. Bifite n'umugani kuntu uterera Rubona ngo hari ibintu ubona nyine. Yego. Ya. Umuvandimwe turi kumwe we nawe nabanza tubwire muri make. Okay. Uko nari maze kubivuga ni Oji Shimimana umucuranzi wa gitari. Ndangije kwiga renewable energy IPRC Tumba. Ya. Ubu uretse gake muretse muri kunjijisha. Umwe ne electronique. Barumbwiza ukuri buryo electronique ivamo muziki na renewable ikavamo muziki. Aya muziki ni ubuzima. Umuziki ni ubuzima. So kuba rero wakiga ibindi bintu ntabwo bikora kuba wakora umuziki kandi ukawukora neza unawukunze. Byo nukubihuza mwana. Aya. Bihuza mute. Kandi mwese babona mwarize Tumba. Ni sewe wizitangaza makuru. Ngenzi kuvuga ngo nize kuvuga gusa. Okay, umuziki ni ubuzima. Nkuko ushobora kuba ari gukora paro no kuririmba cyangwa gukora iki ni ibintu bisanzwe. Uri muri douche kuririmba. Ya gitari ntabwo aririmba muri douche. Ari wabyemeye winjijisha. Gitari ntabwo ayitoreza muri douche ntabwo bishoboka. Aho ayitoresha ubwo tuza. Nagiye ku ishuri rya gitari ndayiga ndayimenya. Ngiye kaminuza ngera chance isanga aho ngiye hari bande. Irankomeza yitwa The Unique Band. Haba umuntu tuziranye bita Frank Solist turamuzi. Embe Frank Solist. Oji. Frank Solist ni bro wanjye tu. Ubwo ninjye yasize ubu ninjye wari solist ariko nanjye ubwo ndahavuye. Nawe urahavuye urigende. Nawe ubwo ndahavuye ndikomereje. Ubu rero ariko mu burora buhasize undi muntu. Cyana Solist mpasize. Cyo kibi. Urajya usubirayo? No kujya kubigisha nako. Utabigishije se ugihari. Oya abo nigishije urwego bagezeho ntago ari rwo gucuranga amasoro tu. Muri make uri umuswa mu bijyanye n'ibyini. Byashoboka. Nize ntabwarimu bwarimo. Oya kwigisha umuntu soro biba biguye ubanza kumuha ibintu byaba beginner kugeragere kuri soro bifatiye. So mu mwaka umwe rero n'amasomo biragoye ko umuntu wamwigisha acoustique na soro. Mu rugo ni hehe bro? Mu rugo ni Rusizi. Umwana w'icyango akunda inyama n'amafaranga. Kuri yo. Kuri cya giti cyanditseho ngo umenye ikikujyanye. Umuvandimwe wahaciye nawe yaciye ku giti cyambwe. Baravuga ngo umenye ikikujyanye. Kiriya giti koko kirahaba. Ngize amahirwe wenda kubonye byibuze we wansobanurira. Wowe kandi uvugisha ukuri nako. Uvugisha ukuri baranzi baranabizi. Urasa n'uvugisha ukuri. Kiriya giti ni ko ngewe inshuro zose nagiyeho nta kibonye cyakibonwa na kavukire gusa. Kiriya giti utavuka rero muri biriya bice. Ntujye unagitekereza utahavuka. Ntacyo uzabona. Ziranyeho tu nk'abantu baturuka. Ngo umenye ikikujyanye. Ngo umenya n'icyo uzagarukana birumvikana. Igitangaje cyanyu ubu ntiwasubirayo. Aya gusubirayo byo ni ngombwa. Ntago wakibagirwa mu rugo nanone. Nyine ngo ntago ushaka kumarayo iminsi kukurarayo. Oya urarayo. Ugenda ukarara utashye bazahantu ugenda ukarara. Ibyo ni ukubeshya ma. So uwo rero ni we ngewe. Ya. Utangira gucuranga solo cyangwa gitari wabitangiye ryari? Ntago maze igihe kinini natangiye 2019 ndangije 6e. Nese wabitangiye ukirangiza kwiga? Nabitangiye ndangije secondaire. Bitangura gitari mbona support z'ababyeyi mbona n'umwarimu mwiza. Covid ngiye navuga ko nagiremwe amahirwe kuko abantu birirwaga mu rugo genererwaga nicurange. Wirirwaga wiga. Nirirwaga niga muri Covid. So ngira chance nyine aho ngiye naho nsanga ari abacuranzi barankuza. Yego. Ibyo ni uko byagenze mbega. Yeah. Right. That's all.
Subiza mikoro umuvandimwe aho ngaho yongera tukubitiremo akantu ubundi biganiro tubikomeze nyuma. I didn't mean to end the laugh, I no was the right. I can give a sleep and not get a little for mind. I need to get off this before I went behind bars. What started out as a simple altercation, turn it into real stick situation. Me just thinking all the time that I'm facing makes me wanna cry. Yeah, cause I didn't mean to hurt him, convince somebody's son. And I took his heart when I pull up that gun. Ramp up, ramp up, ramp up. Made down, lump up, lamp up, ramp up, yeah. Whoa, mama, I just shot him man down in Central Station, in front of a big crowd. Whoa, yeah. Whoa, mama, I just shot him man down, East Central Station. Yeah. I say, I never thought I'd do it, never thought I'd do it, never thought I'd do it. Oh God, whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me. Why I did I pull the trigger on you? And then, yeah. Now I'ma pull the trigger on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, rump up, me say one man down. Oh, me say rump up, me, yeah. Now I am a criminal. Now I am a criminal, yeah. Tell just please, give me many more run on the town, and you can see me now. Whoa, mama, I just shoot him man down in Central Station, in front of big crowd. Whoa, slow down. Whoa, mama, I just shot him man down in Central Station. That's real good, huh? Yes, sir. Ntago ndabyumva neza. Shaka kandi. Ubundi abantu banzi bazi ko ndi umusopa basopa. Rero ibiso. Abantu bakunda abantu. Ni abasoperi. Okay. Ni abasoperi. Nduwo ngewe ndabye. Tujye mu gisope. Twagiye. Dushaka. Hari akantu nabonye nsabavuga. Ngo ngakantu ngo mucoma, ngo ka mucoma, ngo niho nshaka ko tugera. Wakamenye? No. Najya muri Bararenze. Ngo ndashaka ko tugera kuri mucoma. Yeah. Ta-ra-ra-ra. Yes. Ta-ra-ra-ra. 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 Ibitekerezo birihuta cyane, bigana uwo nkunda, ibyishimo byinshi biransaza cyane, kubera kwiteka turi kumwe, kandi nanyemerera yuko ankunda by'ukuri, nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we, nzamuhoza ku mutima, nzamuhoza
mutima icyifuzo cyanjye nukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu banezerewe kandi nanyemerera yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima. Wow, that's really yes. Fresh cyane ngutumye nanjye ndirimba. Oh yes. Indirimbo bashobora guhita. Genda shaka kurira. Bashobora guhita bayisiba kubera ijwi. Genda shaka kurira. Shaka ko ndira. Ntago subwo wabibonara. Ko baririmba nkarira. Nge ntago byamba. Ubu ntago naririmba ngurire. Gusabiye utanza kunyiba. Indirimbo yakurishije ni ihe this way. Nayikubwiye ni Cars Outside. Uyiririmbe twumva. Ntago kiskiciranga. akanani Ganze nene batena. Baba. atayimbwiye Nayi wari kurara uyidoza. Ntabwo ubundi wari kurara. Ni ikibazo cy'urumva. None se mani Agabe. Yeah. Kubera iki uyu munsi igihe watangiye kuri izina na Agaba. Na Agaba. Ari umushuti wanjye nzi witwa Gabe. Niwe uri kukuyobya. Niwe uri kukuyobya. Agaba byose ni kimwe. Aya ntago ari kimwe. Ni ga n'abandi biri. Urumva se hari kiburamo ni ga irimo na ari irimo na ba irimo. Iri kuva he? Nuko nabyemeye ko bishaka. Kubera iki mu ndirimbo zose waririmbye nta yawe irimo nta ndirimbo urandika? Ndirimbo yanjye rero bamfasha sinari nzi ko bishoboka gukunda umwana ubonye bwa mbere. Yeah. I said to God, I'll never let you go away. I will follow you if you really want to. Yeah. Come again and I'll be your love. Guha urukundo wifuje, and I give you affection. Turn around and I'll be your love. Oh baby, and I give you affection. Yeah. No. Iyaba byashobokaga ngo birangire nkwegukanye. Iyaba wabyemeraga. Ese uri muntu ki waje mu buzima bwanjye ngahinduka namenye nuko bigenze. Ese uri muntu ki urakamarayika niyo nkubonye mba numva nakubwira ko ngukunda for real. Yeah. For real. Yeah, that's all. Ariko nayo irimo akantu k'akanyunyusi. Ntago nakwiburi. Ariko wajyana true story. Byoreresha. Byakugendekeye bitaranga. Byari ukuntu byari bimeze. Biza kwanga. Niyo mpamvu wanze ko ufite iyerekwa ritambutse hari waritambukije. Hari wabivuze? Hari wabitambukije mbere nyine uwo ngo uri. Okay, wobya nyine ni inkuru ndende. Uti? Ibintu by'urukundo rero. Ibyo ndabikubwiye, ibintu by'urukundo ndabivuze ko mvuze yerekwa. None sindirimbo ni y'amafaranga. Ndabizi se. Ibintu by'urukundo ntabwo njya mbivugaho n'ukuri.
kubera iki ntago mbikunda ufite depression ni nuko babyita ni depression ndayifite ahubwo umuntu z'umuterapiste wamfasha bagushakire yabakoze yego uyu munsi ufite indirimbo zingaha Agaba ibintu byo kuvuga ngo umuntu afite indirimbo zingahe rero ni ibindi bintu ndi gushaka izikoze ntago nshaka izidakoze ubitse ngo hari izo nanditse mvuze ngo hari izo nakoze bahita bansaba ngo noneho tubwire tujye kuzishaka nyine by'ukuri ubwo nta ndirimbo mfite iyo ngiyo yonyine ariko nayo nimujye kuyireba tu I'm sure niye mpamvu bane mpamvu ko ijwi uburyo yanditse ni fresh ndirimbo nkora nzikora kugira ngo nzumve cyane bazumve wenda nko mu rugo inshuti zanjye za hafi cyane kira cyazumvira mu cyumba cyane rwose ufite gahunda se yo kuzazigaragariza abantu ahubwo nzakora izo kwereka abantu ntabwo uratanya gukora izo kwereka abantu uracyari kwishimisha cyane rwose kuko buriya mu muziki kugira ngo wunguke urashora kandi ntabwo ndiyemeza nyine gushora amafaranga menshi mu muziki impamvu nuko ntayafite nta kindi ahubwo mwamfashije ndi kumwe na manager mwamfashije manager arakurabira agira ati manager wamfashije nta nubwo ari kundeba no nta kundi abakireze se ubazi ukuntu bitwara nta kundi ariko mani bigomba gucamo ubwo nageze aha bizacamo fresh wow ariko tukiri aho hari studio manager birimo nukuri hari studio oji gutya okay aho ni fresh cyane uyu munsi ni iki kintu ubutekereza wifuza mu muziki wawe mu bintu ukora kintu nifuza mu muziki nuko abanyarwanda babyumva muri kariyeri y'umuziki wifuza gukora uyu munsi nturatangira gukora umuziki muri make cyane rwose byo kwishimisha wumva wakora umuziki ugamije iki ugamije gutanga ubutumwa ibyo gusa ibijyanye n'amafaranga income amafaranga